Perezida William Ruto mu marembera. Perezida wa Kenya kuva mu mwaka wa 2022, William Samoei Ruto ari mu mayira abiri mu bibazo byinshi yibaza ati yabigenza nte. Kwibaza gutya kwa William Ruto biraturuka he? Biraturuka ku myigaragambyo karundura iri kuba mu gihugu cye, aho yahagurukiwe n'abanyakenya biganjemo urubyiruko bahagurukiye kumwirukana ku butegetsi mu ntero igira iti Ruto must go, Ruto agomba kugenda. Ibi ni nyuma yaho guverinoma yobowe na William Ruto yishyizeho umushinga w'itegeko ryo kuzamura imisoro, financial bill. Iyo misoro ikazamurwa mu rwego rwo kubona uburyo bwo kwishyura amadeni aremereye Kenya. Guverinoma ya Ruto ikayibona nta yindi nzira yo kubona ubushobozi bwo kwishyura atari ukuzamura imisoro. Ubusanzwe kwigira kw'igihugu gituruka mu misoro biturutse mu buryo bwo gukora kw'abaturage, niho ahanini igihugu gikuru ubutunzi bwacyo muri iyo misoro. Ariko kuri iyi nshuro kuva mu mwaka wa 2022 William Ruto yagera ku butegetsi yaranzwe kandi kenshi akabona ko igisubizo gihe cyose ari ukuzamura imisoro. Ibi byatumye abanyakenya batangira kumwita izina rya Zakayo, ndetse bakanamubwira batebya bamubwira bati Zakayo ururuka udusanga aho turi wumva uko tumerewe, bashaka kumubwira ngo nagabanye imisoro yishyire mu mwanya wabo bo ayaka maze nawe yumve uko bimera. Ibi Ruto wafashe ubutegetsi abanyakenya bamufitiye icyizere cyinshi, dore ko bamuhaye ubutegetsi babwatse abari basanzwe babufite nk'umurage ubwo yatsindaga Raila Odinga wari ushyigikiwe bikomeye na Uhuru Kenyatta wari usanzwe ku butegetsi. Abatoye William Ruto bakaba bamufitemo icyizere cyinshi cy'uko nk'umuntu nawe waturutse hasi umuryango uciriritse ariko akaba azamutse akagera ku rwego rwo kuba umuyobozi, ko nawe azumva abenegihugu baciye bugufi. Ageze ku butegetsi yakoze ikinyuranyo cy'ibyo bari bamwizeyeho, ahubwo we arusha kubakanda. Gukanda kw'abaturage kwa William Ruto urebye neza ntabwo ari muri kamere ye, ahubwo yaje mu bihe bibi. Yaje mu gihe isi yose na Kenya by'umwihariko yari iri guhangana n'ibibazo by'ubukungu byatewe n'icyorezo cya COVID-19. Iki cyorezo kikaba cyaratumye benshi batakaza imirimo, ari nako batakaza icyizere, hakiyongeraho umubare munini w'urubyiruko rudafite imirimo ruri mu bushomeri. Aba bose bakaba bari bafite icyizere muri William Ruto. Ariko William Ruto wageze ku butegetsi nawe agasanga igihugu kirajya habi mu rwego rw'ubukungu, yashatse igisubizo agishakira mu kigaragara nko kuniga abaturage azamura imisoro. Kubera iki uku kuzamura imisoro kwakwita kuniga abaturage? William Ruto muri iri tegeko teje imyigaragambyo y'imidugararo iri kuba muri Kenya, ndetse William Ruto akaba yaramaze kwanga ko rizajya mu bikorwa atazarisinya. Ryari itegeko abaturage bavuga ko rije noneho kubarimbura. Uribaza ngo ni itegeko ryari riteye rite? Ni itegeko ryasabaga imisoro ku bintu by'ibanze abantu bakenera buri munsi. Icya mbere, umusoro ku mugati, umusoro ku ngendo izi abantu bakora umunsi ku munsi, umusoro ku bikoresho by'isuku, umusoro ku itumanaho muri ubu buryo bwo koherezanya amafaranga, ibi twavuga bya mobile money, no ku ikoranabuhanga muri rusange, ikoreshwa rya internet, umusoro ku mashanyarazi yifashishwa imirasire y'izuba, umusoro ku mavuta yo guteka. Kuzamura imisoro kwa William Ruto kubyivumburaho ibi by'uko ubuzima buhenze, abigaragambya bavuga ko leta ishaka gufata amafaranga mu gihe ubusanzwe abategetsi ba Kenya bashinjwa ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta, ruswa mu nzego z'ubuyobozi ndetse no gusesagura biranga abategetsi ba Kenya. Iri sesagura na William Ruto nawe ubwe akaba arishinjwa cyane, agashyirwa mu majwi ubwo aheruka mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko yakodesheje indege bwite yamutwaye, izi bita jet privé, akayishyura amafaranga atagira ingano. Ibi byarakaje abanyakenya cyane, ndetse bamusaba n'ibisobanuro, ariko nk'uko bisanzwe ku banyepolitike arabasisibiranya. Hanyuma y'ibyo ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta akarirengaho, agatinyuka gusaba abanyakenya imisoro muri ziriya nzira, akirengagiza ko abanyakenya bugarijwe n'ibibazo badafite aho bakura, na duke batanze na duke dufitwe n'igihugu bakadukiniramo. Ibi bikaba byari byo gushaka gukama inka utaragiye. Ibi rero ibyo bivumbukanye ubutegetsi bwa Kenya, nk'uko babivugaga ngo guverinoma ikeneye amafaranga yo gukoresha, bari batangiye gushaka ibisubizo by'uko bagiye kwizirika umukanda bakagabanya ingengo y'imari ku nzego zimwe na zimwe za leta. Ariko umuturage ushonje utabona ejo hazaza he, ibyo si igisubizo kuri we. Iyi myigaragambyo y'urubyiruko ije ikurikiye iyaherukaga y'abaganga bari bamaze amezi badakora, bavuga ko umushahara wabo uri hasi, ndetse n'ubundi buryo bwo kwitabwaho bigendanye n'ibyo bakora.
Ibyo ni bimwe mu byagaragarije abaturage ko noneho birangiye, noneho ari ukubafata ku gakanu niba itegeko rigeze mu bikorwa ko ibyabo birangiye. Nibyo byahagurukije abaturage maze bajya mu mihanda bavuga ngo birahagije, kubaza akayo noneho birenze kubaza akayo, ubanza noneho ushaka kuturimbura. Bahagurukira kumurwanya, bahagurukira kurwanya itegeko, ariko biza kurangira ibyari ukurwanya itegeko birangira ari ukurwanya Ruto. Imihanda yavuze, imbaraga z'umuhanda zagamburuje Ruto wari wahagurukiye guhangana n'uru rubyiruko rwigaragambya hakoreshejwe imbaraga zose zishoboka. Ariko akimara kubivuga umunsi ukurikiye uwo yabivuzeho, noneho urwo rubyiruko rwo rwakoresheje imbaraga zirenze izo yatekerezaga, binjira mu nteko ishinga amategeko bayitera hejuru, igice kimwe baragitwika, ndetse bagera no ku biro by'umuyobozi w'umujyi wa Nairobi badasize no kototera urukiko rw'ikirenga. William Ruto abonye imbaraga urubyiruko ruri gukoresha yahinduye imvugo, ahubwo avuga ko abumva nk'abana b'igihugu kandi ko yiteguye bakaganira. Iturufu yo kuganira si bwo bwa mbere William Ruto yarashatse kuyikina, ariko nk'uko aba bari mu muhanda atazi ikibatera imbaraga, ni kimwe nk'uko yabuze ubayobora ngo aba yaganira nabo. Uru rubyiruko rwiganjemo abitwa Gens cyangwa se Generation Z, ikiragano cy'imperuka, abenshi bari nk'imyaka 25 na 18 kuzamura. William Ruto yabuze uwaganira nawe, kwa kuvuga ko yiteguye kubumva ngo baganire bisa nk'iturufu yiyongeye gukinisha, ariko ari turufu itari burya. Ibi nibyo byatumye abaturage nabo babona ko William Ruto nawe amaze kubona ko afite intege nke, akaba yemeye ko itegeko ryateje ibibazo atazarisinya arihagaritse, aho kugira ngo bamwumvire ko bagiye kureka imyigaragambyo, ahubwo noneho imvugo irahinduka, maze ya majwi ya ntero yo kuvuga ngo Ruto must go, Ruto agomba kugenda, ayo majwi ariyongera birengaho. Mu gihe kuri wa kane washize bateganyaga ko bazamusanga mu biro bakabisubika nyuma yaho bamuhaye amasaha 48 yuko we ubwe araba yamaze gusezera ku butegetsi, bamuhaye nyirantarengwa yuko nyuma y'ayo masaha 48 atarafata icyemezo ngo we ubwe asezere. Abigaragambya bamaze kumaramaza bavuga ko bagomba kumusanga iwe mu rugo. Ibi kandi uyu mugabane wa Afurika ntabwo bizaba ari ubwa mbere bibaye, kuko uwitwa Blaise Compaoré mu mwaka wa 2015 ibi byamubayeho, abaturage bamwirukana ku butegetsi ndetse mu mujinya ukomeye cyane kuko bashaka kumufata, ariko akizwa n'inshuti ye Alassane Ouattara wamwoherereje indege ikamucikisha. Helicopter nayo yasanze muri zimwe mu ntara, kuko abaturage bari bayariye karungu batangatanze hirya no hino. Si we wenyine, kuko hari n'abandi ba perezida birukanwe n'abaturage barimo Gaddafi wa Libya, Zine El Abidine Ben Ali wa Tunisia, ndetse na Omar El Bashir nawe ni imyigaragambyo y'abaturage mu mihanda yamwirukanye. Ndetse ntiwibagirwe na Hosni Mubarak mu Misiri nawe wirukanwe n'abaturage bari bamaramaje ko batazava mu rubuga rwa Tahrir Square akiri ku butegetsi. William Ruto bigaragara ko ubu ngubu nawe atazi biri bukurikire, kuko bigaragara yuko abigaragambye ubu ntawe ukibafiteho ububasha, yaba abashinzwe umutekano, abapolisi n'abasirikare, cyane ko abigaragambye bafite amakuru yuko inzego z'umutekano nazo zititeguye kuba zahangana nabo, ku buryo hakomeza kugira benshi bapfa. Nk'uko imyigaragambyo imaze kugwamo abasaga 20, imibare igenda yongera ariko ntivugwa neza, kuko buri impande yaba leta cyangwa imiryango itegamiye kuri leta n'indi y'ubutabazi igenda ivuga imibare itandukanye, ariko bivugwa ko abasaga 20 bamaze kwigwamo. Mu gihe William Ruto n'abanyakenya bamushyigikiye ndetse n'abahanze amaso ibiri kubera muri Kenya bibazaho bigaragambye bari gukura imbaraga, mu gihe bigaragara ko ntawe ubayobowe mu buryo bugaragara uzwi, cyane ko abari basanzwe bazwiho gushyira abantu mu mihanda kugira ngo bigaragambirize ibyemezo batishimiye nka ba Raila Odinga, nabo ubwabo mu biri kubera muri Kenya nabo bari kubireba nk'indorerezi, kuko nabo ntibazi aho bituruka. Muri ibibazo byinshi byibazwaho imbaraga abanyakenya bari kwigaragambya gutya ziri guturuka, nubwo byinshi bitarasobanuka, ariko hari amarenga bica yaho bituruka. Ubundi iyi myigaragambyo yatangiriye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa TikTok, aho urubyiruko rwinshi ruhurira, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga za Instagram na za X ndetse n'izindi. Bahuza umugambi w'uko bagomba kwanga bivuye inyuma, babanza guha ubutumwa abadepite ko batagomba gutora iryo tegeko, ndetse nabo ubwabo bivugira ko bagiye kumanuka mu mihanda kugira ngo bagaragaze ko batishimira iyo tegeko. Umugambi bawuhurije ku mbuga nkoranyambaga, ariko uribaza ngo ninde watangije icyo gitekerezo cyo gukangurira abanyakenya ngo bigaragambirize iri tegeko? Umunota ku munota nk'uko bigenda bihinduka isaha ku yindi bibera muri Kenya, tukomeze tubikurikire turebe iyo byerekera. Uretse ko ibintu bigeze ahantu nk'aha, akenshi umuturage wagutije imbaraga iyo azisubije maze akagusaba ko umusubiza igihugu, nta kindi kiba gisigaye ni ukugitukiruka. We ntabwo tukubwiye ngo wiruke, ahubwo ukomeza ubane natwe.
niba utarakora subscribe yikore, ni iby'agaciro kuri twe. Urakoze cyane, dusubire.